have a PA system. I don't know if it will be audible to one and all, but there's a door standing at the last row. Am I audible to you? Please come closer. Inqilab Jindabad. Jangka Sarkar India telah introduce mentah kesini ya kan ka bill ka bagi khot ka electricity amendment bill 2022 hakan ka bill la wanra hakaba an IT no sekiriu simet ki private party ki bensam ya ka boarding siya borok kaway dari India ngakwa ban ong yapi ba haka state ka jongi haka ba ka sarkar India kaladay ban ya penbej lang bat ki state government handray la shule don bor PE akwa ban penpa hong ni baki jing tuna jong ki jing trekam jong ki power utilities hapo ke jela ke jongi ngan kren ya ka ai ke badai siapang ke jela ke jongi kalong nam benta ke jing tuna ban trekam kinong tre nakaliang ke jong kinong tre ni tre ar phusau benta ki lineman ki jugali ki badan napo ki power stations ki substations ki engineer baro ki pendap ya ke duty ke jongki bat ki trai hak ya ke duty ke jongki wat hapadeng ki jingduna ki babon fini i hakine ki penai ki baladep hakaba one lunch shop Claire yang uslap handray hapo ars ni lais ni lala ban penbiang yakilat baro kane kadai kai kejing tray kabakun kinong tray ni ya ka service ke jongi syaki paiba harai ke bas ngausi kalong baki bor ki bahalor ngantip nakai kadau kadan baik kum kata kejing tubu ke jongki ban pani bakane ka utility ka MECL kala fail bat badai ban hand over no seki private ngakwa ban itu ipi hang ne badagi pau hajar crore la sim ya kini kilon nakabanta jong no ban snai kilan ban bhai kilan ban bhai substation ban bhai power station hadir nang ta ban hand over no segi private kene kalau ko pesngosi bari ka loan mano ban siu hab ban siu naka tax ke jonga ke jongpi bat kibreu jong kari India ki basiu ya ka tax kata kadai ke ai ke policy jong ka central government ngakwa ban itu pi hang ne bangadak siyo ban pule ya ka way naka financial report kaboong bahagine kisan snem kajong ka government jong ke India lama hado shipo hajar lak crore shipo hajar lak crore yaki company private ki bahe ki bara shim ki loan ki jong ki napo ki bank kata kadai ki jing tray jong ka ne ka sarkar India ka jongi katba fini ibat baik syaulah ki yen ki jongpi lahapan punduna kagas silinder kabanyau snap menchua niyo laispa san phau tengka menta kapai syaka khatwei spa sau phusan tengka rung subsidy hapo ka account jonga san phau lai tengka jai ho Modi ji kane kadai ke kaba kane ka sarkar kale nakabanta jongi ki paiba ar pho nyau la
Kumbalaang i Presiden menta kasngi ginong tray jong ki badan hapok ki power sector jong ke India borok away kia persya yakani kabil kum kinong yalam jong kasi karbau ni kwa ban penpau hakamat jong pi hakani kapor basko ha belong ki balapan kere bangin mi syakamat ngin up yaka ay karay jong ka National Coordination Committee bat kumbang ngasgo tho ba lada kane kabel kapas ngimban se ngihap ban straight bat ban sis walk ngakwa ban bu akmat jong pi yakne kapor ban kali lada kapoy hok tau put bangin sis walk hatop ya kloy nem yes or no yes or no say yes ki press ki badan hang ne khublei shibon flawan ngakwa ban ang pi hakane kapor hang ne akmat barakhai kan sapai kapor hakaba chief minister jongi power minister jongi CMD jongi kin hak ban lek hakmat jakini ki private party ki ban run ya ka power hang ne ka state ka jongi ban request ya ki ban ang snobha I like yo pagba ujongi hakador kababit lamkumta haka election ngilarem lamkumta haka election ngilarem kane ka message kabang akwaban pa sa kinong mikmat ki jongi ki ruling bat ki opposition takan mau ya kane kaktin haka Patrick August arajar arfuar balada pisya bakinuan ki private party yang ne pinhapan len ngoyaki hostem arajar arfulai arfusau arfusan benong bas ngoba I like sakisnang ki jonga lamkumta ngam nur chapalen mi namar bakador kalaki palat saki industries mentangi ai kador kabaret kat bau consumer domestic uhapan siutam katakan di ke peciatrai pilaji aswa ke cikem ku jampi baka software kan chomdor nyopo pakror lek kali ya software juga nisak North East Space Center kat no ke software ke jongka hanrai ke software hang ni apa kejela ke jongi na bentau spot meter kadai nyopo prakror tengka kali yaki bakin chai bakin aga details ke software ayu ki bandrak kata hang ni kalau ada kapor hakaba ngimla syo ban skap ngimla bani yaki khon kiti ke jongi bakin lek cepo ki madan siki surak bangin krong syua ban pai kata kapor bangin krong mangi ngin pun krong yak sarkar ngin pulang ke leader bakin krong maki bi ki jinge bata kinoi kai ki yam ki kontraktual away ki department ki yam kalapai kapor hakaba mangi ngin selumlang jikini ki police baraghai ki pernah napok state ka jongi bat ngin bule ai ka way ka movement agree to that yes kalau dai kapor bangi Thailand kidan ki bapli ki organisation ki baret ki syak kenyot kalau dai kum kapor ka mangi menta ngin hap penyerap yaki nyimla chupan snap ditangkan dia ka way ngakwa ban request fi each one of you at this moment we should stand united. This is not only for us employees' future, but it is for the future generation of our youth, future generation of our state, for the survival of our state. Thank you very much. Jai Hind! Inqilab! Inqilab! Inqilab!